Ndabifuriza umugoroba mwiza nshuti banywanyi w'ibiganiro byacu muherereye hirya no hino ku isi, ndabahaye ikaze babwira ngo reka turebere hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa asoza ayire wavugwa kuri uyu munsi nyine. Uyu munsi ukwa gatanu tariki 16 z'ukwezi k'umunani umwaka 2024 tugiye kurebera hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda agarukwaho cyane amakuru akomeye cyane ariko araturuka nga muri kino gihugu cy'u Burundi, dore ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ndetse bikomeje kugenda birafata indi ntera muri rusange. Turaza by'umwihariko kurebera hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa, ariko kandi dore ingingo nkuru turaza kugenda twibandaho cyangwa se turaza kugenda tugarukaho. Mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda havugwa insanganya z'abantu bakomeje kugenda bapfa, abandi bakaba bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, abandi bakaba bakomeje kugenda biyahura. Icyakora nk'uko twamaze kugenda tubagezaho mu makuru yagiye atambuka hari amakuru y'umukobwa twavuze yuko yaba yaratumye umwe mu basore bari kuryoshanya cyangwa se bari kumwe aza kuhasiga ubuzima nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi z'umurengera ndetse akifashisha n'imiti yongera akanyabugabo. Ubu noneho rero umugabo yaraye arongoye umugore wiwe nyine bageze mu gitanda, umugore amukanda agara, umugabo aracikana. Hari kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa munani, aho umugore azwi ku izina rya Ndayisaba Goreti n'umufasha wiwe niyo Silasi bo mu ntara ya Muyinga baje guhura n'icyo kibazo. Aho umushinga ntahe rero bivugwa ko bariko baharira ku mafaranga babahaye ku gatongo k'iwabo n'umugore baje kugenda bagurisha, maze biza kurangira birangiye bivuyemo n'ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Ibi byose rero bikomeje kugenda bigaragara nk'ibibazo bikomeye cyane bibangamiye abaturage kuri iyi leta nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye. Mu gihe gushika none muri uyu mugoroba amakuru atugera adafise ivumbi nuko mu gisagara ca Bujumbura amakuru dufise nuko umwe mu bapolisi yamaze kuba yo kwivugana umuntu nyuma yuko nubundi yaramusanze mu kabari, hanyuma bakaza guterana amagambo bikaza kurangira nyine abashije kuba iyo mugenza gutyo nk'uko amakuru akomeza kugenda adusomira. Ibiriko biraba rero mu bice bigiye bitandukanye nga mu gisagara ca Bujumbura, mu gihe nubundi mu minsi mikeya iheze hariho andi makuru akomeye cyane yavugaga yuko bamwe mu bategetsi ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagerageza ndetse banakomeza kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane, ariko kandi bikaba binavugwa ko ari bamwe mu bambere mu basanzwe biyenza ku banyagihugu cyane abatavuga rumwe na leta cyangwa se ababarizwa mu yindi migambwe itari iri ku butegetsi, cyane yindi nyine y'ayandi mashaka agiye atandukanye. Abanyagihugu bakaba bakomeje kugenda basaba yuko hobaho ubutungane mu rwego rwo kugira ngo n'abakomeje kugenda bahura n'ibibazo bashake ko babashe kuba babona ibisubizo byabo muri rusange. Amakuru rero akomeza kugenda adushikira cyangwa amakuru akomeza kugenda atugeraho aragaragaza neza yuko ibibazo bikomeje kugenda biba ibindi nga mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye bakomeza kugenda bavuga yuko nabo ubwabo bakomeje kubangamirwa n'uburyo ibintu bikomeje kugenda biragenda. Ndagaruka kandi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje kuvugwa amakuru y'imwe mu basirikare bakomeye cyane waje kugenda ashiramo umwuka, n'umwe mu basirikare bagize uruhare mu guhangana ndetse no kugwana ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nyine cyane izibarizwa mu muhari wa M23 zagerageje gukomeza kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho abivuga. Kuko kandi amakuru dukomeje kugenda tugeraho akomeje kugenda abishimangira kandi nuko Minisitiri w'Ubutabera Constantin Mutamba hano muri Kongo ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye cyane abacamanza bakomeje kugenda barebana ayingwe, bakaba bakomeje kugenda bituma ibintu bikomeza kugenda bifata indi ntera ngaha muri kino gihugu nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose kandi biriko biraba cange biriko biragaragara
mu gihe n'ubundi amakuru y'ingenzi akomeza kugenda atugeraho cyangwa se amakuru dukomeza kugenda twakira ari amakuru ateye impungenge ndetse anateye inkeke ndetse gushika none bikaba biriko birafata iyindi ntera cyane. Ikaze rero turebere hamwe aya makuru ndetse n'ayandi yose ariko aravugwa hirya no hino ku isi, dore yuko twibanda ku makuru akomeye cyane aba ariko aravugwa hirya no hino mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwese ndabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu, mbabwira ngo niba utarakora sabone cyangwa subscribe kuri YouTube channel yacu bikore none kugira ngo ubashe kuzajya nyine ubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubandanya kugenda tubategurira. Abadukurikira guturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndabifuriza kumererwa neza cyane, ndabifuriza amahoro y'Imana cyane, kandi mbabwira ngo nyamuneka niba utarakora sabone kuri YouTube channel yacu bikore none kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe umunsi ku munsi, dore yuko nyine tuba twibanda ku makuru akomeye cyane. Abadukurikira mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye, abadukurikira muri hano ku mugabane wa Afurika mu bindi bihugu bigiye bitandukanye nko mu Rwanda ndetse n'ahandi muri Kenya, Tanzania, mwese ndabahaye ikaze mu biganiro byacu. Nyemerera rero tujyane mu bice bigiye bitandukanye turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa muri uyu mugoroba. Reka amakuru tuyatangurire hano mu gihugu cy'u Burundi rero, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera, ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera muri rusange. Mu masaha aheze rero nibwo nagarukaga kuri imwe mu nkuru zikomeye cyane ziriko ziravugwa ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi, cyane cyane inkuru z'abantu bariko bapfa abandi bariko bicana. Nyuma yuko rero umwe mu basore bari kugenda bavugisha batari bakeya ku mbuga nkoranyambaga uzwi nka Eric yaherutse kugwa mu maguru y'umwana w'umukobwa w'imyaka ishika kuri 17, bikaba ari ibintu bikomeje kugenda biteza urujijo ndetse bituma abantu batari bakeya bibaza impamvu y'ibyo bintu. Ubu noneho ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi andi makuru dufise nuko abantu baraye bicanye nyine nkuko nakomeje kugenda bivugwa, aho nari ntanguye mbabwira yuko uwo mushinga ntahe bivugwa yuko nyine bariko baharira ku mahera babahaye ku gatongo k'iwabo w'umugore bari bamaze kugenda bagurisha. Uyu mugabo rero akaba yasaba ko n'undi bogabura ariko umugore wiwe akabyanga. Nkuko bivugwa rero n'ubundi n'urubuga rwitwa Muyinga, umugabo yarari hejuru y'umugore munsi nkuko n'ubundi bisanzwe bari kurangura amabanga, bari nyine kurangura amabanga yabubatse, ariko umugore aca arashavuzwa n'ishavu umugabo yamuteye amufata amagara abenshi nyine bita amatengatwa, arayapsyonda umugabo birangira yitabye Imana. Gushika ubu ngubu rero umugore ari mu minwe y'injyamiramabi kuri province ya Muyinga. Ivyo bikaba byabaye rero nyuma yaho muri Makamba haraye nabo habaye irindi sanganya risa n'iryo ngiryo. Kuko rero bikomeje kugenda bigaragara ni ikibazo gikomeje kugenda giteza impungenge nyinshi cyane, ndetse akaba ari ikibazo gikomeje kugenda kibasira igihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu bagiye batandukanye bakomeje kugenda bavuga yuko bakomeje kubangamirwa n'umutekano ndetse n'amacakubiri akomeje kugenda agaragara mu ngo, kutumvikana ahanini kandi bitewe ku bibazo bigiye bitandukanye, dore ko baba barabigejeje no ku buyobozi, ariko ubuyobozi ngo ntibuba bwogira ikintu bwobafasha nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ariko kandi nyuma y'ibyo byose bikomeje kugenda bigaragara cyangwa nyuma y'ibyo byose bikomeje kugenda biravugwa, hari amakuru kandi akomeje kugenda atangazwa, amakuru akomeye cyane avuga yuko ngaha mu gisagara ca Bujumbura umupolisi yivuganye umwe mu basivile bari bibereye mu kabari bari kwisomera agacupa. Bivugwa yuko rero n'ubundi ngo umugabo bigeze kumufata bamuziza ubusa, ariko ngo bamwe mu bapolisi bakaba bari barishyuwe amahera mu rwego kugira ngo babashe kuba bamufungisha. Nyuma yo kuba baragerageje kuba bamufungisha rero nyine, ariko nyuma kaza kugwa mu munyuru cyangwa imwibohero, yaje kongera kubonwa n'uwo mupolisi, maze uwo mupolisi yongera kugerageza kumubaza uburyo ari aho ngaho ndetse n'impamvu yoba yarafunguwe, maze undi nawe mu kubisubiza biza kurangira bagwanye, maze uyu mupolisi biza kurangira yishe uwo mugabo.
ni umugabo rero bivugwa yuko ari mu kigero cy'imyaka ishika kuri 35 ariko nanone akaba imyirondoro yiwe itari yamenyekana neza, ariko kandi ibi byose bikomeje kugenda bigaragara mu gihe imbonerakure cyangwa urubyiruko ruzwi nk'imbonerakure rusanzwe rubarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD bikomeje kugenda birafata indi ntera ndetse bikomeje kugenda binagorana, ndetse abanyagihugu benshi bakaba bariko bavuga yuko bakomeje kubangamirwa n'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se ibibazo bikomeje kugenda bitangazwa binaterwa n'izi mbonerakure nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda adushikaho nyine akomeza kugenda arabivuga. Ni mu gihe rero nk'uko natanguye mbibabwira hari andi makuru menshi yaramaze iminsi aravugwa, aho undi musore witwa Eric w'imyaka 23 yarahirutse kugwa mu maguru y'umwe mu bana b'abakobwa bariko basambana, ndetse bikaza kurangira umuhungu ngo ari gukoresha ibinini byongera imbaraga, ariko bikaza kurangira nyine n'ubundi ahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye ndetse anaguye muri iyo sanganya benshi bavuze ko yaguye ku rugamba. Ibi kandi bikaba byaje gukurura amacakubiri akomeye cyane ku buryo uyu mukobwa yo bari guhigirwa hasi hejuru naho mu muryango w'umusore, nyuma y'uko uyu musore yamaze kuba yoshyingurwa iruhande mu baturanyi nyine ku ruhande rw'umukobwa akaba arimo arahigwa, nyuma y'uko inzego z'umutekano zikaba amakuru dufise zikaba zamaze kugenda zimuhungisha mu rwego rwo kugira ngo nyine abashe ataza kuba yogirirwa nabi cyangwa se ataza kuba yicwa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hagati kandi andi makuru akomeye cyane yakomeje kugenda avugwa nuko bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane abasanzwe bakomeye cyane nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi Prime Niyongabo rero akaba yamaze kugenda atangaza neza yuko nubwo Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda arangwa n'ibikorwa by'impuhwe ndetse no gukoresha imbaraga zidasanzwe by'umwihariko mu bikorwa bigiye bitandukanye biteza igihugu imbere, aho yamaze kugenda atanga inama zigiye zitandukanye ndetse akaba ari gukoresha amasuku ndetse akaba ari no gutanga imbabazi ku mfungwa. Ngibyo byose biriko bigaragaza ndetse bikanerekana uburyo nyine ibintu bikomeje kugenda bimera nga mu gihugu cy'u Burundi ngari uguhuma amaso abategetsi b'u Burundi ndetse n'abaturage, ngo mu gihe Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye byamaze kugenda bitahugwa yuko iyo bayishakira iyindi manda cyangwa se ubundi buryo bwo kugira ngo azabone ko yitoreza kongera kuyitoboreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu kongera kugerageza kuba yotogwa akaba yakongera kuba perezida nga mu kino gihugu. Cyakora amakuru dufise nuko rero bamwe mu banyepolitike bagiye batandukanye basanzwe banakomeye barimo n'umwe mu bahungu ba Petero Nkurunziza wazarongoye igihugu cy'u Burundi, ngo nabo bo baba bajyambiye amajanja bakaba bari kugerageza kuba bashaka uburyo nyine botangura kubona ubundi buryo ndetse n'ubushobozi bushobora kuzatuma babasha kuba babandanya mu gufata cyangwa se mu kuba bagira uburyo bwo kwitoza nabo ngo bashe kuba bogira babasha kuba bosubirana ubutegetsi bwabo. Hano muri Kongo rero ibibazo bikomeje kuba ibibazo bikomeye cyane, ni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Rurageretse hagati ya Minisitiri w'Ubutabera wa RDC witwa Constantin Mutamba Ndima ndetse n'abacamanza. Ni urugaga rero rw'abacamanza bo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ndetse rutemeranya n'amavugurura yashyizweho rero na Minisitiri w'Ubutabera nk'uko bikomeje kugenda bigaragara bwana Constantin Mutamba, kuko n'ubundi ngo abangamira akazi basanzwe bakora ka buri munsi. Constantin Mutamba rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara yaraherukaga gushyiraho komisiyo ishinzwe gukurikirana imikorere y'abacamanza, asobanura ko izafasha igihugu guca akajagari kari mu rwego rw'ubucamanza bashinzwa ibyaha birimo ruswa ndetse no kurenganya abaturage. Ibi kandi biriko biraba mu gihe perezida w'ico gihugu Félix Antoine Tshisekedi yaramaze iminsi avuga yuko uko byagenda kose
ngo yifuza yuko ubutabera bwa muri Kongo butakomeza kugenda bukora nk'uko bwoheze bukora, akaba yakomeje kugenda abasaba yuko bagomba gukora iyo bwabaga, hanyuma bakaba bagira uburyo bahindura ndetse n'ibyo bashobora kuba byohindura. Izi nizo rero mpinduka zobayeho zikozwe na Constantin Mutamba Ndima, ariko biza kurangira aba bacamanza n'urugaga rw'abacamanza rukomeje kugenda rubitera utwatsi, ruvuga yuko nyine bishobora kuzatuma badakora neza. Constantin Mutamba rero mu kuvugurura yanasobanuriye inteko ishinga amateka imishinga ine irimo unenga ubucamanza ndetse n'urugaga rw'abavoka. Yanavuze kandi yuko nubwo hari abanenga aya mavugurura, ariko Perezida Tshisekedi we yayashimye ndetse akaba ari n'umwe mu bantu bashakaga impinduka muri aya matora. Yagize ati umukuru w'igihugu yaduhaye akazi kugira ngo dukomeze urwego rw'ubutabera, tugarure isura nziza yabwo, nta kizahagarika rero iki cifuzo c'umucamanza w'ikirenga. Aya mavugurura kandi azakomeza kugeza ubwo abaturage bazaba banyuzwe. Muri rusange imiyoborere y'akajagari izahita icika burundu ngaha muri kino gihugu cacu ca Kongo. Uru rugaga rero rw'abacamanza, itangazo rwashize ahanze rwasobanuye yuko amagambo ya Minisitiri Mutamba agamije kugaragaza neza yuko abacamanza ari abo mu ntandaro y'imikorere mibi cyane y'urwego rw'ubutabera ngaha muri Kongo, kandi atariko bimeze. Rigira riti aya magambo mabi cyane ya Minisitiri w'ubutabera ashyira mu kaga abacamanza mu gihe umutekano wabo usanzwe utanizewe. Iyo ubutabera rero bugwaye, abafise aho bahurira nabwo bose barimo na Minisitiri w'ubutabera baba barwaye. Kuri komisiyo ikurikirana imikorere y'abacamanza kandi uru rugaga rwanagaragaje yuko itakabaye ishyirwaho na Minisitiri, ahubwo yagashyizweho n'urwego rw'ubucamanza. Iri tangazo kandi rigira riti ntabwo Minisitiri yasimbura inkiko, ashyiraho komisiyo zigenzura ibikorwa by'abacamanza. Ibi bihabanye n'itegeko ngaha mu gihugu cacu tusanzwe tugenderaho. Uru rugaga kandi rw'abacamanza ntirwemeranya na gato ububasha Minisitiri w'ubutabera yihaye bwo kuvugurura ibyemezo by'inkiko. Bagaragaje ko kandi bagaragaje ko nta muntu mu mategeko aha ububasha bwo gusimbura urukiko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari umwe mu basirikare bakomeye cyane wagaragaye mu ngwano zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu ca Kongo, akaba ari umwe mu basirikare rwose baragatangaza mu ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ari umwe mu bagwanye intambara zikomeye cyane, ariko ubu tuvugana akaba yamaze kuba yoshiramo umwuka nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho abivuga. Igisirikare ca RDC catakaje umwe mu basirikare waringwanye ikaze cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, akaba yaragwanye ingwano zigiye zitandukanye, cyane cyane ingwano zagiye zibahuza n'umuhari wa M23. Ibi byose biragaragaza uburyo iki gihugu ca Kongo gikomeje kugenda kivugwamo ibibazo bikomeye cyane. Uyu musirikare kandi apfuye ari umwe mu basirikare bari bafise ijambo rikomeye cyane ngaha muri Kongo, ndetse akaba ari umwe mu bari bahetse FARDC. Ibi kandi bikaba bibaye mu gihe byamaze kugenda bitangazwa ko yapfuye azize uburwayi bwa vuba, abandi bakaza kugenda bagira ibyo bavuga basobanura ngiye kukubwira. Ariko kandi amakuru dufise nuko mu bitaro bigiye bitandukanye bya gisirikare bya Kongo huzuyemo indembe ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ku mirongo y'urugamba. Uwapfuye ni Lieutenant Colonel Parapara rero wahanganyeho igihe kirekire cyane n'umuhari wa M23 muri teritwari ya Masisi, Ruciro, Nyiragongo ndetse no muri iyo ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yose, tutibagiwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe. Amakuru avuga yuko urupfu rwa Lieutenant Colonel Parapara rero yatangajwe bwa mbere n'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo mu itangazo cyashize hanze ku wa kane tariki 14 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Gusa nk'uko iki gisirikare ca leta ya Kinshasa cyabitangaje kibinyujije n'ubundi mu itangazo cyavuze yuko Lieutenant Colonel Parapara yasize ubugwayi yaramaranye igihe gitoya. Ariko hakaba hari n'andi makuru yatangajwe binyuze ku mbuga ngurukana bumenyi avuga yuko uyu musirikare wari indwanyi ikomeye cyane mu gisirikare ca FARDC ko yaguye mu
imirwano yari imaze iminsi ihanganishije iri huriro rya M23 ndetse n'ingabo za Kongo zisanzwe zifatanya na coalition nini cyane mu bice byo muri groupement ya Binza muri teritwari ya Masisi muri Bashari Mukoto. Lieutenant Colonel Parapara rero yahoze ari komanda w'ingabo za RDC zo muri batayo 111 akaba ari nayo batayo ibarizwamo abagwanyi badasanzwe bo mu ngabo z'ico gihugu ca Kongo. Hagati aho kandi impande zihanganye mu burasirazuba bw'ico gihugu ziri mu bihe by'agahenge ko kakemeranyijwe mu masezerano y'u Rwanda mu biganiro biruka kugenzura guhuza u Rwanda ndetse na Kongo na Angola nyine yari iri muri ibyo biganiro. Itangazo ryashyizwe ahagaragara kandi ryanasomeye kuri radio ndetse na televiziyo y'igihugu kore ko uyu musirikare yakoreye igihugu byakozwe na Lieutenant Colonel Njigo Kayiko Jerome usanzwe avugira igisirikare ca Kongo ku rwego rw'igihugu. Ubwe yivugiye yuko nyine uwo musirikare yaramaze igihe gitoya agwaye. Icyakora amakuru nyine nkuko yakomeje kugenda bivuga byamaze kwemezwa neza yuko umugabo yoba yararashwe, akaba yararashwe ahabi cyane n'umwari wa M23 ukomeje kugenda ufata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye kuko amakuru akomeza kugenda adusumira canke amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ubu noneho rero nkuko bikomeje kugenda bigaragara byatumye hajya hanze andi makuru akomeye cyane, aho gushika none amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho nyine avuga yuko mu bice bigiye bitandukanye ndetse no mu magwari yagiye atandukanye ya Kongo hakomeje kugenda hagaragara ibihe bidasanzwe, hakaba hakomeje kugenda hagaragara ibindi bibazo bigiye bitandukanye cyane cyane ibibazo bya bamwe mu basirikare bakomeye cyane bamaze imisi bapfira ngaha kuri runo rugamba. Amakuru adafise ivumbi yamaze kugenda ashigwa ahagaragara avuga ko mu bitaro bigiye bitandukanye ha mu ntara Kivu y'Amajyepfo, hano muri Kivu y'Amajyaruguru, za Goma, Bukavu ndetse n'ahandi ngo mu magwari ho bahuziyemo inkomere nyinshi z'abasirikare. Abo basirikare rero bivugwa yuko ari bamwe mu bagirwa n'ingaruka n'intambara ikirabera nga muri iki gihugu ca Kongo, ndetse gushika none amakuru ahari akaba ari uko nyine bamwe mu baganga bavuga yuko nyine batazi n'icyo bashobora gukora cyangwa se uburyo bashobora kuba bo kwita kuri izo ndeme, dore ko uko bogwanye ngo hakomeza kugenda kandi indembe ziba nyinshi zimwe bakabona naho bazishyira. Hari igihe cyagenze rero ibitaro bikuru bya Goma biza kugenda byamagana abazana abagwayi aho ngaho, ndetse bavuga yuko bigora kubakira ndetse no kubitaho mu gihe haba hari abandi bagiye batandukanye nyine nabo basanzwe bakoresha ayo mavuriro, ugasanga nyine byabateje ikibazo gikomeye cyane cyo kudatanga imwe mu serivisi nziza. Ibi byose rero bikaba byerekana neza yuko Kongo ikomeje gutakaza mu bari munini w'abasirikare.